Sanibonani emakhaya sethemba ukuthi niyaphila nonke igama ngomcasisele isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumaya. Namhlanje ngihamba nezinye insizwa manje ezishaya unyawo olu very fast kakhulu. Insizwa Intunungwe Masters. Bafowethu sanibonani. Hayi bafowethu ningakhuluma nabantu lapha emakhaya nisho ukuthi ningobani sebesazi ukuthi niYintunungwe Masters kodwa abazi ukuthi ningobani. Salibonani babukele emakhaya nabantu bonke indawo zonke ezitshiyeneyo zomhlaba. Olukhulumisa ngo-agent Mr. Phunyuka ijaha eliqhamuke endaweni yase-Plumtree eNtunungwe. Baf. Yes, sanibonani bonke abantu basemakhaya kuzindawo zonke. Makhuluma nomhlaba siyazi ukuba la elikhona livula amehlo libhekile lifunuza ukuthi yini lezo qhamuka la igama mambiza ngoNkosi kodwa ngifunda umuntu Mathapinyosi nguyena ke lo Mathapinyosi. Sabonga ngifunda umuntu Mathapinyosi. Intunungwe Masters yini Intunungwe Masters? Intunungwe Masters bengilinde ukuthi nizaphendula nje wesikhosana ethi Intunungwe Masters yithi. Intunungwe Masters yini? Yini Intunungwe Masters mfowethu? Intunungwe Masters liqembu ngathi iband ye-rumba music. Ngiyimi umholi wangikhona iphethe oyihola ngihamba labafowethu nje siband njengoba sithi siyintunungwe Masters kodwa leader wangikhona yimi. Iband e-rumba music edabuke Plumtree kumba bafowethu nihlukene abanye baqhamuka kwezinye indawo. Ngathi bonke engisebenza nabo sihlukene nje abanye baqhamuka kwezinye indawo. Abanye sibuya sonke Plumtree kodwa abanye babuya kwezinye indawo. Kodwa iqembu bafo ma umuntu ohlela lapha emakhaya ongakaze ezwe nje ngeNtunungwe Masters mangathiwa wena ukhulume naye uzothi yini Intunungwe Masters? Mina ngizokutshela ukuthi Intunungwe Masters ngeliqembu lomculo omnandi. Umculo othi noma ulalele angeke uzubelieve ukuthi uma usubona umuntu ongiyena oculayo uyacabanga mhlawumbe uzobona inkala kathi umuntu omdala omzima kakhulu ngoba le music uma uyilalela kahle ubusubheka ama lyrics ikakhulu uyilalele kahle ulalela imessage izokutshela ukuthi yini Intunungwe Masters. Abantu phela banokuthi hayi umuntu ofuna imessage kumele ahambe echurch la engomeni asilandanga message sinahlanda ukujabula lina why libona ngathi message yiyo right when it comes to umculo endaweni efana nezomculo neBhayibheli ngoba into ecishe bese entweni eyi1 because uma sesontweni nasesontweni siyacula makufanele so leni ingoma zegospel so hayi ukubona kwami ukuthi kungani message iqhakathekile emculweni. Umculo into ethanda ukumamelwa ngumhlaba wonke uyabona asinto emamelwa ngumuntu oyi1 so njalo umculo umuntu uyazinikeza isikhathi yabo so okwenza siqhakathekise message laphana umuntu mayemamele ekholisa futhi kukhona akufundayo kungenzeka ingoma emthinte etshintshe kulokho okurongo okwenzayo uyabona makuukuthi khona okurongo kuyabe kusithwe ingoma kumchumayezayo ukuthi ekuyeke uyabona. Hayi niqale nini Intunungwe Masters ngoba ngiyabona nisebancane angeke nithi qale kudala. Intunungwe Masters iqale kudala kakhulu mawalisimavuka uma sikade kwasithi ngamavuka. Hayi sekho lapho weza umuntu ethi livukane uyabe engangazi kahle uyabe sizwa ngikabathi mina umculo ngiqale kudala uyabona yize ngibe late ku recorder kodwa umculo okusebenza ngawo ngiqale kudala ngoba vele mina la engizalelwe khona ekhaya ayisimi ngedwa engiculayo ukhona umfowethu oculayo okungukuthi vele mina ngithe mangisithi ngiqala ukubona la ngivele ngifike phezulu kweband yabe epheleleyo igama leband ukhulekile ukulikhuluma igama leband bekuthiwa Zinsimbi Boys yabo wathi nasazi insimbi zejwa insimbi mina bengakabi zazi ngesikhathi yabo yize bona baba ngamavila uya understand ukupromote igama baba ngamavila vele bavela bapantsha ngaleso sikhathi so mina ngifikele phezulu kwe-instrument epheleleyo yabo abafowethu be-best la eSouth Africa so mina yimi umuntu adesele khayelele leziya izinto ekhaya abafowethu laba basala bepractice ekhaya begayidwe yimi bengungleader noma sihamba siyacha ama shows ezitolo emakhaya
umhlabeleli wangikhona bekuyimi. Okusho ukuthi wahle wayifunda khona la. Ngahle ngasuka la khona lapho ukuthi vele esikolo mina bengibhizi vele even kukhwaya bengumuntu ohlabelela esontweni kukhwaya futhi bengibambile esontweni. Bafona yini irole yakho kuNtunungwe Masters wenzani kuNtunungwe Masters? Mina kakhulu irole yami kuNtunungwe Masters ngimkati like esecurity ngimkadile kakhulu kukho konke okwenzakalayo sinseqala nje sasemncane ngibona nje ngiyobetsha ukuthi obhuti abadala yibona abaqala indaba ze-intro ne-instrument. Mayitho obhuti abadala usho wena? Hayi bakhona. Okay, yeah. So which means by that time kusangathi nje umdlali yabo. Ethanda ukuba khona even ngokuthiwa kuyo emashop uzomfica naye nesigini yabo. Mina nje bengisangumuntu obest kakhulu ecaweni yabo. Ngalesi sikhathi vele nje ngathi lezi zinto nje hayi yabo but ngibhekile yonke into eyenzakalayo so mina phela sinokuzwa ukuthi abantu basesontweni banokuthi thina ngapha eziginqini kulo sathani something like that. Usuku ungakayinanzeleli lento kahle kahle into yonke yangomuntu ingaphakathi yakhe. Ngahamba esontweni kube mnandi but intshumayelo yami ephuma emlomeni ingamjintshi omunye umuntu kwezinye izinto azenza. Kodwa ingoma yakhe Kodwa ingoma indlela azoyisho izombonisa umuntu la nala ukuthi okay intshumayelo yakhe iyala. Nyasola ngoba uyalento zama message engomeni zeni. Nyasola ngoba uyalento ukuthi kumele kube nemessage. Umculo vele kahle kahle isinto enormal emuntwini. Ngathi kumbe idlozi or kunengilo sekhona emuntwini ephila. Yabona mangabe ngisitsho kanje ne abantu engilokuba nabe studio bengangifakazela ukuthi mangithi kunengilo seconnectayo emculweni ke ukuthiwona uyabo. Ngicabanga ukuthi abantu abahleli emakhaya bayeza ukuthi kuthiwa mawucula kule ngilozi kushuthi laba ke abacula manje bengela ngilozini. Hayi ingilosi esikhuluma ngayo kushuthi yibo labagimbayo umuntu unengilosi yakhe. Thola mina kunalento efikayo either usesontweni either usesontweni yeso either ukephi noma ulapha emcimbini yekumnandi ikhona into efikayo ekunika la umdlavuzane yabona ekunika umdlandla so uthola into yakho usuyenza usune confidence. So kushuthi lapho uthola ukuthi kwezinye indawo ezinye izinto zithola zingenzakali kahle uthola ukuthi umuntu unengilosi yakhe yokuba ugweja kodwa yena sebhizi ngaye emculweni. So uthola ukuthi ngakusa so ku right ukuthi mawunengilosi yomculweni uhlale emculweni njengoba ubaveza ithi yena lengilosi isikhathi I think uNkulunkulu yena oqondisa kahle kahle la umele ume khona. Uyofika isikhathi sokuthi ube la okufanele kahle kahle khona. Intunungwe Masters abantu abahlele emakhaya ngale bayazi kakhulu ngengoma ethini ongathiwa kusho umuntu nje othe kubona usilitha nangu lo mjida wengoma lana yipi ingoma kahle kahle eyiyona nani othi nawe uzintroduce ngayo ebantwini beyothi abantu yimi phela wacula ingoma leya. Ngingathi manje ingoma ziningi kakhulu ingoma esengizikhetha ngoba ingoma zami azikhetheki zinamandla kakhulu ziyafana. But mangithi ngiyananzelela ngathi kule ngoma othiwa ngubheka amathuna ngilokhu zathi hayi kule ngoma mfala uphunyuka ekhala umntwana. Hayi leyo ngoma leyo ngicabanga ukuthi abantu bayikhonzile kakhulu ngikhipheni iphume last year. Hayi ingoma abantu abayikhonze kakhulu impela i-album yangikhona yonke nje hayi kunzima lapha. Ushuthi yiyo inye nje ama albums ongasho ukuthi ilamandla kakhulu thina siza ukuthi umuntu mayengena emculweni ngizobeka esidini abafowenu and stuff. I know ukuthi bakhona abanye abaculi enibukela kubo umculo ukuthi nawe nomhlelo uthi hayi ubani wenza kahle. Lokho sasikuthanda ukuthi abaculi phela sokwavama ukuthi kuthiwa bayalwa abaculi abazwani umculi kancoma omunye umuntu asikugqugquzeli thina lokho kodwa futhi asikugqugquzeli ukuthi lingalwi ngoba kuthiwa mawungalwi usunguntombazana ukuthi abafana vele baziwa ukuthi bayalwa insizwa nje hayi azisho ukulwa ukuthi sengigijimisana ngenqaba kahle umuntu awuli ngokwesandla awuli ngezinye izikhathi ngemsebenzi ulwa umsebenzi yakho nangengqondo zakho. So ibaphi nina abanye nje abaculi abakule game yerumba engasho ukuthi hayi nathi sibukela kubo? Mina ngathi umuntu because ngathi iqamba bayehlulekayo ke abantu. Engathi ngikhule ngibalandela kakhulu ngicabanga ukuthi noma lami ngizwe ispirit sokucula sifika kimi bengifisa ngathi ngikhule ngilalela uAllen Ndoda kakhulu yabona
le tornado uyabona itornado ithe mayidlala thina sithe masikhula itornado kade kuthiwa mawungathandi itornado awusani leqiniso yabo so njengoba ngigcile uma uthanda uAleni futhi unenkinga nabomama so usho unenkinga hayi zikhona ingoma zami ezinjalo vele ezihlala zilandele khona bana kuAleni izizane zabomama ezithe qha uyabona so kuthe makufika uMr Bones kuAleni ngiyacabanga umxolisi wayekhipha i-album yakhe yokuqala mfana kaAleni ngumuntu engahle ngaqala ukugxila kuye from kuAleni niyasebenzisana kodwa ngoba niphila nje manje asikaze sebenzisana so ngamlandela kakhulu uMr Bones imisebenzi yakhe yangichaza ngaconcentrate kuye impela engasho ukuthi uzongathi mhlawumbe sesikhetha amanye engathi uyi role model angeke phela isikhathi esinaso sincane mangathi niqambe bonke siyalala la ngoba abaculi baningi kakhulu kodwa ngeke ngifuna sikhe phezulu kodwa lokho akusho ukuthi ongaqanjwanga uyabona kodwa umuntu nomuntu kunala abonela khona ingakho ngithe ingakho ngisho ngakubeka into uMr Bones uyi role model ngoba ngibonele ku even ukucula ingoma zami cishe ziyahamba ngoba ngithole uku-attack kakhulu yabona mangifika kuthiwa ngiyakopa uzenza uMr Bones understand so into ephilayo la manje vele ngisa-attack mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ingilosi ziyabe ziconnected emazulwini so yonke into ezakalayo uthi unakhuluma ngathi into engathi isondelene yabona mabe ngikhuluma iqiniso mina ingoma zami ngendlela i-secret akade ngakaze ngiyinikeze umuntu kodwa ngithe namhlanje secret madoda liyayizwa lana izindlela ingoma zami most ukuzibhala kwazo ngilokuphupha mina uthola ukuthi maybe ngithi ngise studio nginayo Mr Bones yabo kusiba lengoma esizihlabela or uthola ukuthi sichaya show kuba lengoma esizihlabela and the very time asihlabela lezi ngoma ngiyaphaphama ngilokhe ngisanayo ingoma vele ukuthi ngiyafeel ukuthi ade kungathi into enzakalayo ngihle ngithatha ifoni ngirecord ingoma phansi understand so ngicabanga ukuthi ngezinye zezindlela mhlawumbe ezenza ukuthi into lezi zigcine sezisiba close kakhulu angazi le yabo ngizothi into uAleni uAleni is one of abanye abantu abaqale umculo kudala ngiyajabula mawuthi ubonela kuyani because nami ngomunye wabaculi engibathandayo kuRumba iRumba uyibona isezingeni elingakanani mangabe mhlawumbe uyiqathanisa neminye imiculo jikelele uyibona isezingeni elinjani o izoba sezingeni elinjani mina ngokubona kwami iRumba ngumculo ophezulu kakhulu so far kule miculo yonke khona ngumculo onamandla kakhulu vele engilethemba lokuthi ulokhu uyakhuphukela awuyehli akuyehle kuyanyukela uyakhala umcile erumbeni kakhulu siyakhalisa tsephu lapha so abantu balindeleni bafo balindeleni abantu ngoba ku 2024 kukhona esenokuphekile okukhona enisazama ukupheka njengoba ku 2024 kune album enamandla kakhulu esiphezulu kwayo njengenyaka yonke vele isikhayelelo kuyinikeza abantu kodwa le kuzoba i-album surprise ngoba phezulu kwaleya phezulu kwale khala umntwana amathuna le isili iza nokunye okuzoba mangaza abantu uyabona kunomehluko impela omkhulu ozoba khona lapha ozongathi uba indidana yabo senzakala yini umehluko kune instrument entsha selifakile kumbe feature omunye umuntu oyi surprise kulotshintsho olukhona engizathanda ukuthi abantu belukhangelele engomeni ngoba ngalukhuluma manje la ngeke kusaba isurprise ngiyaqhamuka komuntu ngiyayenza vele ama surprises vele always ngiyangena ku disco uyabona ngiyawazi nina emakhaya ukuthi yawenza ama surprise yini eliyawazi mina ngazi bafo iRumba music ngoba bengisasho ngifuna ukuphendula webafo wona ngathi uthanda imessage iRumba music ukukhula kwethu ngesikhathi masikhula thina beyinalokho ukuthi abantu bebeyibhekela phansi angazi why bebeyibhekela phansi but mawungaqala ukuthi ubheke manje
kulokunyuka thizeni kwezinga erumbeni nenhlonipho thize esingenile emculweni weroom engakwazi ukuthi yavela njani kumbe kwenzakalani yini wena ocabanga ukuthi yenza irumba kwaphuma lanto leya abantu abebeyi associate nabantu abangafundanga abeyi associate nabantu abangacabangiyo but now irumba isishintshile abantu bayihlonipha manje irumba kwenzakalani yini enayenzayo nina ikakhulu abasha elikule game yerumba yini enayenza ukuthi abantu bebe neconfidence especially ama 2000 abantu abancane sebeyayithanda irumba ekudaleni irumba ibinge abantu abalusa inkomo abantu abadala umfana omncane like umaskani umfana omncane bengafuni ukuze associate naleyanto kube ngathi nentombi ibingeke ukuqoma empela uhamba udlala umbuzi siyakadele mina kodwa esayidini lami angeke ngicile kakhulu like ngiye kude kakhulu but uma ngithi ngiyabuka irumba indlela abantu abayithanda ngakhona ngicabanga ukuthi kukhona owayicabangayo lento owayilalelayo kahle kahle wenza ukuthi nomunye umuntu azayilalela yazi ukuthi uma wena ungaba nento oyizwile mina engayizwanga ngizofuna ukudinga ukuthi yini le oyizwayo and after that mhlambe ngizoba nenye into mhlambe engizophuma nayo sihlukile nale kade ngicabanga namanye ama message ngizothola ukuthi asenginikeza uchinjo kulento mhlamba kade ngicabanga so ngifine sengithanda lento ngoba isimotivate like ukuthi why izithi umuntu wayicule kanje why izithi umuntu akhulume like ngento engathi iqondana nami sengathi uyangazi kodwa akangazi and then lezi zinto ezenzakalayo ngoba siphila manje emhlabeni uma ubheka irumba ulalela eminye imculo that's why uzoyithanda irumba because kwesinye isikhathi yakududuza kwesinye isikhathi yakwehlisa inyembezi ayazi wena ngowabuya le message so lokho ngisayiphinde lento into engiyibonayo ne irumba kudala beyincindezelekile the reason why ngithi beyincindezelekile ingathi yabandlulula abomama kakhulu ingathi iyabaxotsha bathi umama nje otholakala irumba unjani njani understand labantwana bebandlululekile uya understand but into kumele uyinanzelele umuzi nomuzi vele unohlanya lwawo uya understand esontweni lukhona uhlanya lwawo lunjalo lo labalusole erumbeni ukuthi hey ubani untombazana gidi irumba unjunje khona phana esontweni bakhona kanjalo so ungananzela abaculi manje bagqugquzela ukuthi omama basondele erumbeni ngizolimenshena futhi igama lika Mr Bones hleli simbone silwa lapha phansi lephezulu ukuthi sicela lidedele omama bebuye bekholisa umculo wakibo uyabona of which omama bagudu ku marketing yabona omama bagudu futhi basupport ku marketing omama ungabheka ba busy kuma TikTok uya understand bayasifaka ingoma lapha ku TikTok because irumba yethi kade ingekho but nathoba basayiva manje but nathi no baba siyasifaka kumbe lina ubheka omama bagida ba busy ba motivate lapha ku TikTok abantu bayafollowa ungabheka labantu bala eMzansi manje ufuna uzikhulume lento afuna ukuyikhuluma yes ungabheka ne labantu bala eMzansi manje sebekhona sebegida ku TikTok lapha begida irumba yakithi from kibo mama laba sincedisa ukuyikhuphula irumba yakithi ngokuyimarketa lapha ku TikTok uyabona but obaba kuba naliyanto ukuthi ungabheka mina ontanga bami abangithandi why ontanga bami ngiyenza umsebenzi omuhle wena sesindlela endaweni right we understand mina ontanga bami okungenza bengangithanda ngithi amajita wayelenza so we understand umsebenzi wami engwenza uyabachisa mabe bebona umfana lo hayi uzosithathela intombi sethu lo mina ngabheka igama elinjalo ngila umfana lo ke bafazini ikhona indoda engabathanda abafazi kodwa wena uyabathanda hayi kakhulu vele uyabathanda mina omama ngiyabathanda uhlukile uthanda ubathanda ngale ndlela uphunyuka kakhulu mama mina omama ngiyabathanda like mina phela ngeke ngikufihle mina vele ngiyabathanda omama nabo bakwazi ngiyabathanda mina ngidana nje ngoma bona ufuna ukuyitwista wena ufuna ukuyitwista lesifuna ibe right ade ngifuna ukungena la ya ngena uyabona ngizogcila kakhulu singathi ukuthi mina ngikhulele esifundweni yabo so ezinye izinto kakhulu kumele ngiyifake nami ngangikhulele sabathe sakhuluma ngendaba yabo mama ne omama yiba benza ukuthi izinto ziyenzeke and lo yiba benza nokuthi imculo ihambe nasemasontweni yiba benza nokuthi ibandla likhulu
because ungabheka la kunomama khona ekuqaleni kusuka amadoda ehamba efuna ukuyalanda omama esontweni yayizwa lento emcimbini afuna ukuyalanda omama ukhuluma yikho la benza into wena ngifuna uzokhuluma lento ongafuna ukuyikhuluma ngabo mama bheka ne omama kuthiwa izithiwa ngezikudlala omama ubuyile la umuntu ongumama engathatha manje ingoma kaPhonyuka ehambe egida lapha ku TikTok thina sonke simfunayo sizomeka sho ukuthi sizohamba phansi lapha ku sound yakhe siye edit ama video hello my friends awuyazi ukuthi wani bani wami la uhlele emakhaya kanti nezenjalo bafethu ngihleli lapha noPhonyuka intunungu eMasters abaculi beRoom insizwa ngabafana basebancane emculweni weRumba bengisaphezulu kodwa lokuthi iRumba siyayibona ukudlondlobala kwayo ikakhulu manje kusho ukuthi nabantu abasebasha bayaqhubeka beyipromoter nabafana abancane bayangena kuyo beyicule ukusho ukuthi leya picture esasinayo kudala eyokuthi iRumba iassociate nabantu abangekho right ayisekho because now mina baningi kakhulu abantu abacula iRumba nabantu abadlala iRumba nabantu abasupporta iRumba engibaziyo impela abahlangene abavuthiwe ekhanda abafundile so into leyana ayisekho vele ngicabanga ukuthi ya affecta kakhulu aboBudomathini nabonduksi nabosikuza ukuthi wawuthi ungabonakala nje uthwele isidingi cha iRumba bekujikijela ngamatsha kakhulu abadala vele ababengayifundi nawe nje abazali wawungavunyelwa ukuthi uyapaint thina sivele enhlanhla ngiyajabula umama ucele ngendlela obaleke besilela abantu sebele kanti ayinabuqiniso kahle umama ayesami isiphiwa samukela ungena lapho ufuna ukukhuluma leyo ngithi bengisathi ungathi uyabheka ne ziningi into ezenzakalayo but uyathola ukuthi umuntu mina ngizoyalela ingane yami noma udade wethu noma ngathanda ukubona umuntu osefamily yami esemabhendi yayizwa le kodwa at the end angayenzi lento mina ngicabanga uma esebhendi kodwa uma engabe esendlini esekhaya ayenze lento mina ngicabanga ukuthi engayenza uma esebhendi so kuyahlukana umunye umuntu uvela unemsebenzi yakhe uma evele edalela ukuyenza lento ngisho esebhendini nje ngeke kahle bacabanga ukuthi omama bathi kahle bathi ibhendi iyaqedimizi kahle iyachitha imizi and then alese umama wakho nakala muzi kumele mayise angithi uma ngenamuzi kumele umuntu olayo ukwenzela ukuthi abe nawo umuzi so mawusiye ayikho indoda ezolanda bathi ayikho indoda ezolanda umfazi osebhendi uthatha umenze magoda ngeke umthathe umfazi olandela iRumba uyamthanda phela ngithi wena mina maku ukuthi nguye sengiphiwe uNkulunkulu ngiyamthatha ngoba indoda lendoda ilendlela yenza ngayo ilomthetho wayo you understand uzomenze beyilento lothanda ukuthi ebeyiyona lo ma kungenzeka sengiye ngaba nama interviews amaningi especially nabo Cherry amantombazana abanye omama abathanda ukuthi bangoCherry ngiyaxolisa ngiyenze i-interview namantombazana okanye ngithi nabantu besimame nabo mangibuza ukuthi ibaphatha njani bona lento yokuthi mangabe umama usiya emabhendini abantu bayakunikeza le tag ngoba kugaxa le bere ukuthi ayivele wena awukho right yabona bathi nabo obaba abahamba emabhendini nabo ababa banalokho ukuthi nabo bababoni ngoba babayi so 50-50 manje so kumele siyenze so ukuthi nani yavumelana ukuthi ubaba uhamba ibhendi kusho maye ngekho right kusho nabo sisi mabehamba emabhendi ungenza ithemba lapho abantu abafani lapha ngizokubonisa into kanje kunomuntu vele othi mayiphuma endlini yabona namhlanje ngifuna ukuyabangena you understand lo muntu vele uthema igezi ugezela ukuthi ufuna ukuyabangena ebhendini uyadinga omama or uyodinga obaba so kumele behlukanise ngoba akukho umuntu ohamba esiya bathina njengeinsizwa akukho wrong ukuthi kuthiwe umxolisi Mr Bones ule all white yakhe lesigeze siye khona lesiyadinga bo Cherry but what's wrong with that uzohamba uthi uyadinga Cherry ne ugcina ungasena ndaba no Cherry so ujabulela lana into Mr Bones so ngoba ikho kuzoqhuquzela kusasa ngivele ngoba sengithinte yona la futhi ngenye yezinto futhi engathi mina ilethe iRumba to istyle yabona
khona khabe sikusho ukuthi irumba ibi-associated nabantu abangacabangiyo but mawusiyabona e-Victory Theatre kugcwele abantu begqoke white bonke and basupport irumba. It's something ebonisayo ukuthuthuka komculo wenu. I'm sure ni proud ngakho ngilindele ukubona i-all black entunungwe eyabini i-all black esizoyenza khona mhla ka-12 lapho esizoyilontsha khona i-album. Kwanithela ilontsha mhla ka-12 12 October. 12 October. Yeah. Kuphi? The Champion. Kuphi? eUvele. Khuluma straight. Nayi ngikunikeza 1 minute ukuthi utshena abantu umeme abantu to i-launch uzothini. Mina into engayisho ukuthi abantu mhla ka-12 ba make sure ukuthi basondela bezozizwela i-launch ezokhona. Lapho mhlawumbe omunye nomunye uzosuka senaleyandi yokuthi ya irumba kuthi kahle umculo omnandi. Because uzoza omunye umehluko ohlukile kakhulu nokunye ubumnandi obunoluju phakathi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Nsizwa Phunyuka. Isikhathi la mana umdala uyabuya man. Wena dala hlala khona lapho ngiqale ngipheke. Baba. Nayi khuluma nge-event. Ngikunikeza 1 minute ukuthi uthengise i-event yamhla ka-12 October uzokusenza mhla ka-12 October abantu balindele ini. Bantu bakithi mhla ka-12 lilindele indumezulu yomcimbi lapho kuzoba khona ingoma enkulu kakhulu. Ngiyalinxusa libuye ngokunengi ngoba kulotshintsho olukhulu kakhulu. Njalo lalabana abafisa ukuza bezodinga izintombi bengesabi zizobe zikhona intombi ezinhle. Lababuya bezodinga obaba bengesabi bezodinga obaba lapha. Sobe sikhona obaba bahle. Liyambona uyacela nabo mama ngoba imizi vele isukela endaweni ezithile ungenzeka usuke la usuthole lapho ongayakha khona. So hayi bantu bakithi asondeleni sizokholisa sonkeni ngalolo suku. Kunengele kulindeleyo uzobe khona uDudlini banenge nje uzobe khona uDJ 20 uzobe khona uNamankola phana uKhalista uBreeze uKhalista udisco la. Okay. Sizobe sino mayonnaise futhi umfana kaMaskandi ngaphansi khona eNatal. Sizobe mayonnaise. Sizobe sinandi mayonnaise. Imbembeswane sibanenge nje esizobe sikhona lapha sinandisa. Mina mangihlele insizwa kanje isikhathi esiningi ngiyacabanga ukuthi insizwa mayisuke endlini khona enye into asuke eyicabanga ekhanda ukuthi ufuna ukuyitshena abantu. So mina ngingafuna ukuthi ngibusela mina engifuna bakho uye khona. Yini into osuke phansi ufisa ukuthi uyikhulume nabantu wena? Mina kahle mangisuka ngisiya endlini angihleli. Ngifika ngithi okuzowenzakala phambili ike sisebenza phezu kwakho. You understand ngoba lokho enguhlelile kuzoba ngamanga. Ngabe sengikrema amanga lapha. You understand? Iqiniso yileli esilikhuluma masilibuzana kanje. So engabe ngukremile ngamanga. Ngizofuna ukuthi uhlekane. Ukuthi ngisayintwana le. Angithi mangibona uma umuntu esimame ngikuthandi talent ntombazana ngiyangena. By that time ngiyahamba nginamagama ukuthi ngizofika ngithi 1 2 3 ngathi. Yazi mangifika avele angishaye ngelinye igama elingekho lapha ngiphelele ngistuck. Akaphendule lento. Hayi sabe sikucelile bethwa awona ufika ukuthi ngiyakufuna. Ngathi uzangenzana ukuthi ngifuna ukukuthatha. Ngathi lo nuthi mawufika ukuthi ngiyakufuna. Athi okay. Ngeke ngaplo yitu. Ngoba beselithi. Ngikuzwa kakhulu. Bafo. Ngathi abantu bayafisa ukuthi ukhulume. Sesikhulume kakhulu lapha nensizwa Bengicela ukudala abantu bembone ukumbona bazombona bengicela achaphe bembone indaba bengicela ninikeze chance ukuthi kuzobe kancane bembone umdala kuba isitulo kancane dala chapha umdala ubuye abantu abathi wena usondele kudala abantu emakhaya besizwa kuthiwa kulomuntu odla imali zentununu dala abantu bakhala abamboni dala gijima umdala gijima sisalinde umdala ungathi umethule wena umdala ngoba usebenza nentununu before akhuluma. Umdala ngo-honesty umoyo kuqembu udlala indima kuba i-manager. Babadlima. Moyo mdala linjani? Siyaphila. Moyo sise-AVG reality namhlanje sihleli nentunungwe siyajabula ukuthi wena njengomphathi waleli qembu sibe nawe today. Nathi siyajabula ukulivakashela ngihamba lejaha lapha lasekhaya elentunungwe Masters lasentunungwe Mr. Agent Mr. Phunyuka
Yina igama ngingu-Honest Isibongelo Sakomoyo. Ekhaya mbuya ePlumtree endaweni yaseBezu okuthiwa koMagajana. Sanibonani koMagajana. Kulapho embuya khona igama ngu-Honest Isibongelo Sakomoyo ubaba wabafana. Ngicela ungichazele ubaba wabafana. Ubaba wabafana yini? Ubaba wabafana yini sibili nalo khona la. Kungani uthi ubaba wabafana? Zela abafana kuphela. Nabusiswa amadoda. Labafana kuphela ngilantombazana nje. Sizela amantombazana wonke. Bafo, nali iqembu leNtununge Masters seza ukuthi umphathi walo kuyashiwa ukuthi kuthiwa mhla ka-12 October kukhona ukudla enizokuphakela abantu abalindeleni mona. Abantu mina into engayitsho ukuthi belindele okuhle kakhulu kuzayo ngoba sibhizi impela siyazama ukuthi sisebenze ngokuzimisela kakhulu labafowethu bakhona abanye abafowethu abangekho la kodwa esinabo esibambisane nabo esisebenza nabo kwi-management yeNtununge Masters. Thina into Ngiyajabula ukuthi ngizwe ukuthi kule management thizene seqinje into eyo kakhulu othola ukuthi amanye amaqembu ayalahleka kuyikuthi asuke ngelazo zelezo zinto. Angazi ukuthi ninamandla wenje management wena angakanani ukuthi niyakwazi ukuthi umfana nimkhuze nimqoqe because isikhathi esiningi sithola ukuthi ama manager agcina controlwa ngumculi ngoba bona babe sesaba ukukhuluma ezinye izinto ngoba hayi ngangixoxa ngiyagcina ngisadumanga uyabona lezo zinto. Siyajabula ukuthi sithole imanagement ekhuluma straight ukuthi iyaphatha iqembu. Kunjalo sibili thina esikubhekeleleyo siqembu leNtununge Masters ukhulu sifuna umculo wakithi uye phambili kakhulu. Into esicela kakhulu kubantu isupport ukwenzela ukuthi siqhubeke sijabulisa abantu cause siyimanagement kukhulu impela esikuhlelayo kukhulu esikufisayo ngeNtununge Masters. Into eyenzakalayo ukuthi asingeke sikwazi ukwenza ngaphandle kwabantu manje abantu ngisho abantu abasupportayo thina abantu abasilaleleyo uyabona abantu mabengasinikeza isupport hayi nathi kukhulu abantu esizobayenzela khona kakhulu. Kodwa injani isupport eNtununge before ngiqhele ngiyakakhulu injani isupport eNtununge wena uzongiphendula mase ngithi injani isupport ePlumtree ngoba usuke eBezu eNtununge injani isupport to iNtununge Masters kuphi ekhala ngikoma kona eNtununge street because wena uzibiza ngeNtununge phela kukhona ukuthi umuntu uzinja wawacula enye ingoma ethi sengibuya kini emakhaya bathi bakwazi ukuthi eGoli wena ungumculi. Umuntu yabechiye esiculele la eGoli yehle ekhaya engeyinye into ebengakwazi ukuthi ungumculi khona la ekhaya ajika kuye eGoli ngabe etshone esikwadi sethola isigidi eNtununge uyaziwa wena njengomculi na. Ngizothanda nje ukuthi ngibe ngicaca ngifuna uqamba amanga kulokho. Mina into yamvela ngithi ngiqalele from ngisekhaya vele ngiyaziwa ukuthi uphunyuka uyacula ekhaya ngiyaziwa into yamsukela from phansi ekhaya but when it comes to support ekhaya ngifuna uqamba amanga nginayo ngithi angifuni ukushaya indiva bantu baseNtununge na umfana wakini uhleli lapha yini owenza lingamsupport yini into owenza ukuthi ungatholi support around yazi angazi noma kuba yilokhwana ukujaja ukuthi vele abantu babekhule bekubona yabona hayi waqhule egqoka ibrukela lesigambeni lelo usengacula. Ngicabanga ukuthi ukhompana mina isupport yami ingaphandle kwezinye izindawo hayi angifuni nje ukuthi ngishaya indiva kulokhu ekhaya ngayamukela mhlawumbe ngikabayenzeli maybe into abayithandayo o ikujaji ukuthi hayi sikhule simbona vele uzosenzelana phela kuyenzeka abanye balapho but ngithi maybe nami angikayenzi lokho abafuna ngibenzele khona abakuthandayo mhlase ngibayenze mhlawumbe bazobuya yabona. Le I think i challenge esingayibeka phezulu kwezandla ze management ukuthi i-management yona icabanga ukuthi ingenze njani to grow i-fan base yakho in Plumtree niyenze njani ukuthi insizwa ikhule ePlumtree njengoba yona ikhala ukuthi hey ngathi ngapha eNtununge not ePlumtree akasho ngithi ePlumtree ngapha eNtununge ngathi kunoku reverse okuncane. Into kakhulu engibhekeleleyo mina kakhulu ukuze abantu bekusupport kakhulu ukuthi uzivezile lawo kakhulu eNtununge kulama project amaningi ayenziwayo ngiyake ngikhulume naye sometimes si2 maybe usakhumbula izinto ngisho ukuthi uyabona mfowethu into engifisayo mina ngiyafisa ukuthi masingaba lemali siyiqembu leNtununge siyiqembu leNtununge Masters mina cause ngisebezu
lentunungo Zakhele ezitolo kuthiwa yini igama lomfulo leshwile Nathan Nathan River. Okay. So ezitolo ngithenga entunungwe ibhora bengidlala entunungwe ngesikolo ngishare secondary or abantu bentunungwe baqale bezofunda kithebezo Okay. kodwa manje sekune secondary eyakhiwe. Okay. So inhlala ngimtshela uphunyuka ukuthi into okufanele siyenze siyiband yentunungwe masters ukuthi singake sithole nathi okungamasentinyana. ngithanda igama lakho lokuthi into okufanele siyenze. Awuzange ukuthi into okufanele ayenze ukuthi na this thing lento yinto ecollective omeniyenze ninonke. Yebo. Because into engibhekeleleyo ukuthi masingabe sithole amasentinyana sithole even isupport masingakayithole entunungwe maybe khona okwesingakwenza kungayenza abantu besithanda abantu labo besilekelele lapho esabe sishoda khona. Singathola ngamasentinyana mfowethu lathi sihambise iqembu entunungwe kuyayakhwa i-secondary kuyayakhwa i-clinic ama-project yikho bengasafunda kunama project anjalo so besifisa nathi ukuthi masingabe sithole inzuzonyana esiyabe siyitholile cause mina njenge management ngiqale ukuba khona kakhulu eqembini last year. Okay. Kahle last year sibe le problem into engena saba le problem azange zakhona ukuthi sikhiphe ilokuze ingoma njengeqembu kodwa this year sizimisela ukuthi sisebenze nzima phela sikhiphe i-album full album. So bengifisa phela ukuthi ingoma ikhale kakhulu lathi masitholile sizuzile siyebonge abadaleni ukwenzela ukuthi into zethu zihambe kanye. So isupport thina besicela indawo yonke kungasi Plum Crew iZimbabwe yonke kahle lasesishonini ngithanda leyo ngendlela yokuthi abantu siyabadinga kakhulu nathi sizozama ukuthi siqondise lapho esabe silahleka khona nabantu lapho esabe silahleka khona besiqondise besibonise ukuthi hayi abantu bayakwazi ukuthi kuma comments phansi nisho ukuthi hayi thina esikushoyo ngentunungwe anything oyaziyo ngentunungwe ngicabanga ukuthi abalandeli berumba bayabaza abafowethu nawe khona okunye ongakusho ukushiya phansi kuma comment bazobona bakuzwe bakuthathe futhi ezi advice ungaqhubeka mfowethu. Siyabonga kakhulu into bengicela iyona leyo isupport kakhulu ukwenzela ukuthi nathi sikhule siya phambili thina kahle into ebesiyibhekile ngoba sisakhule emculweni asibheka ukuthi inzuzo kakhulu ukuthi hayi sithatha imali sifake epocketini into esibhekileyo ukuthi sikhulise iqembu kakhulu because iqembu because siyiqembu sisaphansi sasemuva kakhulu okunika ukuthi sidinga support kakhulu kubantu abantu mabengathenga ama-CD bethenga ama-USB bethenga ama-t-shirt lokho kungasijabulisa kakhulu makule micimbi abantu besondele labo bezosupporta ukwenzela ukuthi sikhulise iqembu kakhulu yiko esikukhangeleleyo kakhulu kubantu. Ngicabanga ukuthi umuntu ohleliyo phansi manje noma umuntu ohlelo ose-UK umuntu ohlelo ose-Zimbabwe umuntu ohleli e-Tanzania umuntu ohlele eBotswana manje uyayibona nayo intunungwe abafowethu bathi bona bayafuna ukukhula futhi bayafisa ukuthi ba-participate kuma-project ayenzakalayo entunungwe around or ayenzakalayo ePlum or ama-project ayenzakalayo in the country as a whole ma izandla zabo zingakhula zibe zinkulu bangakwazi ukuthi ba-participate in everything so bayadinga ukuthi ma nawe ucabanga ukuthi wena you can sponsor a group eyodwa nayi intunungwe masters bakhona bala bayafisa ukuthi ba sponsor bakhule bakwazi ukuthi basize nomphakathi wasentunungwe mfowethu ngiyabuyela kulo mbuzo mangabe kukhona into othe yathi umuntu mayisuka endlini uyabesazi ukuthi hayi namhlanje kuthiwa ngiya we-interview kunalento emfuna ufika ngiyikhuluma mina mase ngiqala ukukubuza imibuzo eminingi iyabaleka le nto right so kukhona into obufisa ukuthi ungayidlulisa ebantwini abe bengayazi nawe o abangayazi ofisa ukuthi namhlanje babe yazi.
okokuqala engizakudlulisa kuqala before ngibeka kokunye ukuthi angithi besikhala ukuthi kunje ngiyasho ukuthi support yami ngathi iphansi kithi ukuthi abantu bakithi kuze bebone ukuthi thina umsebenzi wethu siyawuthanda futhi siyawukhuthalela ukuthi khona lapha ekhaya abasiqhatshe kithi entunongo whether ngama birthdays or kuvula imizi kuyajabulisa abantu ezitolo noma ngumbuyiso kuningi okwenzakala emakhaya and siyaychaya siyameka sure besiqhatshe ngoba kuthiwa charity begins at home so sifuna khonkwana ukuthi into yethu isifike ekhaya kubhlungu ukuthi wena uthola ukuthi mina ngibuye eKZN Sen ngingumculi waseKZN Sen ngibona ukuthi ayi kunomshado lapha eKZN Sen sebehambe bayolanda uzinja ziyamluma echolotsho nami sengibuka ngilapha ngingumculi kuyakulimaza nayo njengomculi kusho ukuthi abantu bendaweni abangiboni lento engiyenza and futhi wena bebezokukhasha ngemali encane than loya ubungathi hayi mina ngingabambela ugogo inkukhu kuphela thina siyabuya sizonjani sizocula kuba ngcono so ushuthi ngiyaphezulu kwamazwi wakho ukuthi abantu around khona lapha yana entunungwe kuqhela kusithi yibo okuqala kumele becale ba recognize ikhono labafana basendaweni ngicabanga ukuthi yikho akhuluma ngakho Mr. Mo ukhona lapho kakhulu siyabonga amazwi akhe impela ngamazwi right ahlakaniphileyo kakhulu lami into engibhekeleleyo kakhulu ekuqhatheni umuntu lapho kuyakhulunyiswana umuntu uyathi ukuthi hayi into kungaka mina bafowethu siyamithana halfway or especially bangabantu basendaweni abantu basendaweni lapho ke siyasebenzisana phela lathi siya available ukuthi abantu singazama ukuthi sukumele phezulu loba ikuphi siyahamba siyaqhatshwa siyafisa phela ukuthi sihambe sijabulisa abantu indawo zonke qhubeka njalo okunye kunomncintiswano wama-awards okhona laphana ku-Rumba News abalandeli baxakekile bazibuza ukuthi kanti uphunyuka ke wabonakala esephumile lapha engithanda ukutsho engithemba ukuthi owami lenzani kanti ku-Rumba News usephumile uphunyuka engithemba ukuthi abantu abaningi uphunyuka bamazi babe ngibhekile 2021 if I'm not mistaken siyaqhudelana man anina ama awards akhona kuphezulu nje manje okay azoba khona lo nyaka so wena nominative benginominatiwe as upcoming artist but I'm not you are not an upcoming artist or you are no longer part of iLokhuze angiyoni oba kunominate ku category wrong ufana nokuthi uthathe million nominate uthi best female group indoda so bakuthe wena uyi best upcoming artist but wena you are outgoing so into lani sidida abathandi bomculo ukuthi kanti wena ngoba mina ngangakwazi ukuthi nginominate wangizange ngithunywe umlayezo ngakona ngemlayezo yabalandeli asathi indoda usuqhudelana lama upcoming artist kutheni uya understand namavukana yabo bayawazi amandla ukuthi ngidlala number bani yabo so yini into exactly ofuna ukuyidlulisa ngase ngihambisa umlayezo mhlawumbe ku-Rumba News khona phana abaphenduli badala kanjani angawuthumela epagini bawuya bazophendula ngendlela kahle yabo but I think uthi ubaba umoyo nguye kwakumele ukuthi alungise udaba lo as management team because masokwenziwa uwe bakudinja abantu lokhala bakuthathe lo ukuthi ubaba umoyo wayedingeka makuthi i-Rumba News management ithumelile umlayelo ukuthi sinominate but iRumba News bayakwazi ukuthi umoyo is part of intunungo and nguye umuntu omele amukele into ezinjalo angithi uphunyuka ukhona phunyuka sesikunominatile sicela ukukhuluma nemanagement we understand so akwenzakala so yinto angenza ngahamba ngayo faka umlayezo lami ku page hayi badala lapha selingibeke endaweni ero so makungabe kulungiseka ngicela lilungise kodwa makuthi akusalungiseka hayi lizongibeka eceleni but ngesimo sokuthi ukuthi babone ukuthi akulungiseki abazayi bephendule ngase ngicela ke ukuthi ngikhitshwe ingakho ngithi kubathandi bomculo bengaxakeki bezibuza ukuthi kanti kanjani hayi isimo sibe njalo ngidlalisa inumber wrong uyabona ngicela moya likhulume ngale topic angeke ngikubuze imbuzo ngicela ukukhuluma phawula ngayo le topic akhuluma ngayo le topic
angazi ukuthi ngingaphawula ngithini kahle itopic Okay mina right because imamela umuntu omdala ngike ngaqhudelana ngo2021 ilokuze nini yobu upcoming artist so ngaqhubeka ngiseqhudelana namanje sengumkantshobo sengidlala indima ungabheka manje ama upcoming artist asekudlume yima esengibayakhile mina office ukuthi nayi nominator on we understand bakhona abafana bama young boys yabazi ngimatrainile ngabafaka studio eqala lamanje ngisabatrainer futhi lamanje uthole bona sebenominated sebeqhudelana nami then wena wabunominated upcoming nginomfana ukwazi lapha ukwazi ngamtrainer vele ungeza ingoma zakho upcoming yebo yibo King Nation is upcoming I support because uyafika upcoming uyabona baningi abantu esengibadlumile mina even la ku disco kodwa umunye umuntu ngeke bekwazi akhona mina amaqembu ngubani osomkhulu ku disco ahlaphike lapha hayi ukuthi ezinye izinto yabona siyabe sizidlala behind the scenes so we understand niyawazi ukuthi usho moyo wow uba for senominatiwe on a wrong category nina njenge management how did you handle like ni kuphathe kanjani anisenzele ukuthi uthola ukuthi iRumba News iyenze a mistake and siyafisa ukuthi iRumba News next year atholakale ekhona in a right category ku category right next year bengathi abantu base benominate bethi lo sake samnominate wathi ka food iyabona so nina as a management ni approach kanjani leyo nto lethi seni engagele meRumba News nabathi no lana okwenze safika kule decision ukuthi kuso siyacela ukuthi hayi ngonyaka ozayo ni recognize umfana ngendlela eyo ngoba ebesechazile ukuthi bebengakafiki kithi besho ukuthi besinikeze ikhona ukuthi hayi umfana simnominathile lapha so into engizama ukuyitsho ukuthi thina angithi ukuthi bamfake lapha kufanele besitshele ukuthi hayi umfana sesimfakile la sizosebenza kanje nathi kube sesiyathathela phezulu khona from khona lapho so into eyayenzeka mina into le I think ngiyibone isile 2 days post because ngeke ngaba le problem yefoni ndahlekelwe ifoni into ezinjalo and then ngaba le phone after 2 days usho ukuthi kwayenzakala ngikwahlala 2 days ngasombona iposter and then ngamfonela ngambuza ngathi ngibone lapha kupostiwe kanje usulivukani so lami kwangumangaza kakhulu ukuthi uselivukani kanjani phezulu kwalama album asekhona ngoba ngisho ukuthi mina ku management ngiqale last year kunjalo ngiqale last year kuyikuthi vele sokunesikhathi siyazana kakhulu njalo ngingakakhaje njalo lapho bengingumlandeli omkhulu kakhulu ngiyacabanga ukuthi makade kuyisikhathi sokuthi mayikhiphi ingoma or ezokhipha bengihlezi singifona ingoma bengilanda for specially mayiphumile make sure ukuthi ingoma mayiphumile iba khona ngiyithola khona kunjalo kusho wayenza a right decision yabona uzodinga abantu ozobafaka kwi management kuyadinga ukuthi udinge abantu who believes in you abantu abakwazi umculo wakho and futhi abakuhloniphayo ababeliever into yenza uyabona ukuthi njengoba besho umoya ukuthi wayithanda lento yakho before aze lapho so abanye abantu sisuke silahleke ukuthi sengibona ubafo nangiyalapha ngathi le inqola yangibe ipendwe ngepende echaza ngaba manager lwana yabona sumthatha sumletha then lelahleke qhubeka mo okusho ukuthi umculo wakhe udala ngothanda kakhulu impela cause ingoma zakhe bengizilandela kakhulu ngiyacabanga mina ukuthi uyongena iHebrew Theatre mina bengwazi umuntu wamabhendi kakhulu ingoma bengizimamela kakhulu especially iTornado labo Alenia izingoma bengizidlala kakhulu namhlanje yawudla umhlanganiso Alenia iTornado kakhulu iTornado izingoma kade ngizimamela kakhulu ngizithanda kakhulu so bengingasimuntu ohamba emabhendini kakhulu kodwa ngiyacabanga ukuthi ukuyongena eHebrew Theatre ngihanjiswe uye for special ngifuna ukuyobona nje ukuthi hayi eHebrew Theatre ukwenzakalani ekhona la eperforma live kwazoba lo munye umcimbi kade usengadini la lapho ngamake sure
ukuthi nyangena Basengadini move. ethembisa kule Lithi ndawo ukhokho niyazi ngadini lo kamxolisi nabomthandeni. kade labo Bona manje lokho upcoming. Oh ya. Ikula ngakubonela kona lapho bacabanga ukuthi lokhu usasekhona. Nini abadala yabona iRumba News abadala bamesizwanayo kakhulu. Ya kakhulu and futhi ngabantu abasebenze kakhulu ekuletheni ukuthi iRumba ihlonishwe. We understand. Vele iRumba News ithema ifika ngithole uyabona mhlawumbe number 9 understand. Futhi babawazi umsebenzi wami ngoba bangipostela labo kanje so angazi ukuthi mistake yenzakale njani khona you understand. Ngiyanicela bakithi lapha bosisi owami nobhuti ngenifike la kwelila ngesizoxoxa ukuthi kathi ama mistakes asoni wenza kanjani bakithi anithathi inkosi nivuke nithi ngusopho yethuka phela inkosi bathi hayi namhlanje siyabonga usobho kunyanga zonke ukhona ngibulala impela yabona kunjalo bakithi simthanda kakhulu emakhaya namhlanje bengihleli nentunungwe masters iqembu elithi lona bese lithethwe ngemistake lafakwa lapha ku-upcoming kanti iqembu eselumkantshu bomvu elisebenze kakhulu futhi noma zikhuluma insizwa niyezwa ukuthi bavuthiwe kudala bekhona kule game enzima kangaka i-arts industry niyakwazi ukuthi sihlangabezana nobunzima obukhulu kakhulu manje sekwafika bathi sesikwenye bathi what industrial what so sesifike kwizinga eli-digital kakhulu okuwukuthi abantu ama-cassette ma-CD whatever akusekho so nina ni intunungwe masters umculo wenu online wenza njani akhona ama platforms eseniwavulile ukuthi nikwazi ukuthi umculo wenu uyafinyelela ebantwini because manje kunzima mina nginje umntana nami ngamangala mangabuya ngithola isithi issue ask daddy what is this yabona siya move away from lezo zinto njengoba sa move away from i-record sa move away from i-cassette i-CD now we are moving away from it so kunama USB futhi we are moving away from it siya streama umculo so nenze njani ukuthi umculo wenu utholakala kuma digital platforms athile ngiyakwazi ukuthi abantu bathi kunzima ukuvula lo but there is a free platform yokuthengisa umculo abathi YouTube nina nenza njani ukuthi umculo wenu ufinyelele kubantu angazi ukuthi leyo ingaphendulwa ngubani ingoma zikhona ku YouTube zikhona yize zingakabi khona ku Spotify kodwa into esaphezwa kodwa ku YouTube zikhona into nje ezicelo kubantu ukuthi abantu noma ungazi uzifaka ingoma ku YouTube but bona bagijimela kubo Thongo Vidmate you understand asiyali vele ngeke sikutshintshe khona kwa but into esicelayo ingoma masijikelile ngale noma bengaze begijime beku Vidmate abahambe phela belunguza ku YouTube wenze into ku count lapha behambe belike abe comment be subscribe noma bengaze asingeke sibaxoxe ukuthi vele ngeke sibatshintshe abayidlali Vidmate yabo ngoba idatha laba ngithi but siyacela phela nathi besenzele yona leya favor encane ukuthi noma bengathandi kodwa behambe belunguza nje kuphela befike understand benze vele be like be subscribe ithini i-YouTube channel yeqembu ngiyakho uyakumbuza ithi Agent Mr Phunyuka i-YouTube should mawuya ku YouTube uthi nje Agent Mr Phunyuka namagama ahlukene ku Facebook sikhona ku TikTok yonke indawo nje hayi social media bakhona ku TikTok i-TikTok ithini yengi Agent Mr Phunyuka siya ku Facebook Agent Mr Phunyuka siya ku YouTube Agent Mr Phunyuka uyawathola umculo wabo wonke online bathi abakangena ku Spotify kodwa ke kulula ke manje usiya ku YouTube uya nje udinga Agent Mr Phunyuka ziyavela ingoma zenzingaki ingoma zenezikhona online ingoma zami zikhona zonke lezo zonke ngazicula sikhona siyacela ukuthi ni subscribe bakithi ku channel yabo abafowethu inkinga esihlangana nayo ikakhulu manje ngoba bengichaza ukuthi umhlaba uya move away from ama cassette kunzima ukuthi uthole kuthiwa kusokunomuntu osethengisa iplatinum ama cassette sethengise 30,000 CDs akusekho kodwa siyacela ukuthi abafowethu bakithi abafike kubo 10,000 views bafike kubo 10,000 subscribers kumahala bakithi konke lokhu ku subscribe kunamuntu othola i-charge for ukuthi usubscribe ku account yomunye umuntu i-data buvela unalo siyakwazi ukuthi nithenga ama sim data i-data lilalo ake sisupport bakithi into yakithi ibonakale ukuthi siyayithanda
yini into ongayisho nje before sibaleke la abelungu bengakasixoshi? Okay hayi siyabonga. Into engayisho kakhulu ukuthi siyabonga kuba khona la ekhaya, and then into engicela kakhulu i-support kwenzela ukuthi siqhubeke sisiya phambili lokubambana kakhulu, especially kuma-artist. Into esifisa ukuthi abantu bebambane kakhulu ngoba ukubambana yikho okuzasisa phambili. Ngaphandle kokubambana ngeke siye phambili. So into besiyicela kakhulu ukuthi sicela ukusupportwa nasemcimbini simenywe ukwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuthi sikhulise iqembu or sikhulise indawo yakithi, sikhulise lo mculo wakithi. Into bengicela kakhulu kubantu. Ukhale kuphela ngeRumba News lapha ngesikhathi ngithi complainer, uqedile ngama-complain. Angifuni mase nje ngifuna ukuthethisa umapresa ukwazi washeshe wafa. Right. Isicelo nje yilapho ukuthi ngoba si busy siphezulu komcimbi wethu oka 12 October ukuthi abantu kubalekile ukuthi beqala ukuthenga ama tickets manje. Yabo futhi nalabo abafuna uku pre-order ingoma bavumelekile ukuthi be pre-order. Pre-order kuphi? Bayenza i-wallet noma bafaka imali ku-account? Ikhona i-poster vele ekhona esayifakayo ikhona ku page. Okay, i-poster ikhona nathi masizoposta le video, i-poster lizoyibona. We will include i-poster ku video eyiyo echazayo ukuthi bakithi ma ufuna ukuthi usupport this upcoming album ezoba khona mhla ka 10 October uwenza njani. Imininingwane yonke nizoyithola kuyo le video. Qhubeka mfethu. Angifuni ukukuvala, ngiyabona ukuthi kuneyinto ofuna ukuthi kunomuntu ofuna ukuthi umthethise lokho. Amanqoko. Isicelo isena leso ukuthi abantu be pre-order ingoma, bethenga ama tickets njalo mhla kufika usuku abantu besondele bezosupporta beze ngokunengi. Singabandlulula, singabasekhaya. Singabantwana basekhaya, isicelo nje sikhona lesi ukuthi abantu please lisupport, singabantu abenu. Mina amandla ami ngiyawazi vele ukuthi angakanani. Yabona ungezwa ngikhuluma insizwa amele ithembe. Ungezwa ngikhuluma into ngiyabe ngizikhulumela mina, ngiyakhulumela ukuthi umbeli artist ngiyabe vele. Lawo ungafuna kulelo umuntu uzothwala nzima. So amandla ami ngiyawazi bantu bakithi, ngiyalithembisa ingoma enye into enzima kakhulu ezogqibela ubheka amathuna ekhala umntwana. Lo nyaka akakhala umuntu omdala ngithi bese ngilindele ukuthi ezogqibelwa ngithi kumbe kuyakhulunywa igama lo. Asigqibela abanye sizobavumbulula abanye labavumbulula gqibela kwenu ukukhala umntwana nyakenye last year kubheka amathuna. So lo nyaka sifuna ukukhala umuntu omdala engomeni. We understand umntwana ukhalisa umuntu omdala engomeni lo nyaka abantu kumele belindele okukhulu. Do you want to say anything about the visual oyigqokileyo? Yeah, visually ungayivula bayibona because I think into ngibuyele ama t-shirt ayi2 bengwagqokile. I think ngithobe ama t-shirt ayi2 abagqokile uyachiya elodwa ekhaya uthi kunjani? Ngibuyele ama t-shirt ayi2 bengwagqokile khona la elokozeni. So ngahamba ngayo change for bengithi mina ngithi ubuyele ama t-shirt ayi2 uzochiya elinye le visual like no hayi leli lami vele layenzwa for specially for mina. So i-visually i-brand engiyithanda kakhulu. Lo mfowethu uMaqoka ngiyamthanda kakhulu, le ndima ayidlala iqembini kakhulu ngiyayithanda, ngiyafisa kakhulu ukuthi abantu bemsupport kakhulu impela. Umsebenzi wakhe muhle kakhulu. Umfowethu uyasondela kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu insizwa ukuthi abantu bemsupport kakhulu. Uyayenza ama poster, uyayenza ama CD cover, uyenza impahla, ibrand yonke impahla nje ongayidinga ungayithola. So into engicela kakhulu ukuthi abantu bemsupport, ngumuntu layo osupporta kakhulu emculweni. Ngiyacabanga ukuthi imicimbi eminingi eyabi khona kaphonga ushoda even noba kulontsha iCD umuntu oqala kuba khona. So siyabonga kakhulu phala kwi-visual ngokugqokisa intunungu masters bakithi nami nginje ngiyacela bakuthi ukugqokiswa. Siyabonga mfoka amaqoka lapha uBrian, ngiyazi umkhaya wami makhelwane phansi lapha ecingweni eDrypaduku. Ngumakhelwane wami insizwa sazana kakhulu, ngikhonzile futhi isebenza gadalala ikakhulu when it comes to umculo. Nginokubona
isenza izimanga. Siyabonga kakhulu mfowethu laphayana emakhaya. Ngimthanda kakhulu ibizo ngumchasiseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayabo ngizalwa phansi ekheze emaphisa eSanyetseni ngaphansi kwenduna unyanga zonke. Ngiyabonga kakhulu nanzi insizwa engihleli nazo ngifuna ukuthi zivalelisele khona enye sengixoshile beyihlela phana bazoyivalelisela abahamba nayo. Before ngivalelise into engizoyisho njengoba sikhuluma ngevisual la siyamemezela vele thina ama company ngengoma yabo so ama company esondele bakithi bengesabi thina siyayichaya ingoma simemezele ebantwini ama company especially njengoba sibhizi ngealbum so ngelinye ama company asondele kakhulu njengoba lile launch kanje iyakwazi ukuqhamuka enye icompany ithi ayithina sizobhuka indawo yokudlala kodwa lizofaka ibanner yethu lapha nabantu nibagqugquzele let's say for example icompany kaMasingcwabisane nayifake something lapha ngiyakuzwa into ishoyo asondele ama company kusase early kanje silungise asivaleli umuntu phandle. Siyabonga kakhulu ithuba lokugcina lokuvalelisa. Loba siyavalelisa okufa kodwa sivalelisa okuhlelo esingalo namhlanje. Into esiyichoyo ukuthi sicela isupport kakhulu kule album esiya kuyo. Siyalithembisa ukuthi kukhulu okuzayo abantu bethenga kakhulu ama t-shirt. Le t-shirt entsha ephumileyo. Mina ngithi ngiyomkhonto wesizwe. Ngeke yona izimba iyabichisa ngithi ngiyomkhonto wesizwe phela lo ngibhekile. Phela iyabichisa nje umkhonto so siyacela ukuthi abantu be support bethenga ama t-shirt ngama price right kakhulu ayathengeka. Into esingayicela kakhulu abantu beze emcimbini bezosupporta. Siyabonga kakhulu. Mfundisi la ohleli khona uyakwazi ukukhuluma ungavalelisa uthini la ekhaya. Mina into engayisho kubalandeli bomculo abathandi bomculo abahle emakhaya kuzindawo zonke la abakhona kulolu hlelo besikulo asivalelisi asihambi siyabuya qiniso okwamanje sithi sisaba nje isikhathi babe mnandi la abakhona kuzindawo zonke lingamangali voice bantu umkhuhlane amaflula uyabanda lezi zinsuku besithi umfundisi kumbe usuke wase chaya kakhulu iphasika ikhaza lishayile lezi zinsuku into engayisho ukuthi mina yonke lento ebikhulunywa la kuyinto ebaluleke kakhulu and then kuyinto enhle ukuthi yonke into sizibuyele thina la sizozibikela lokho esihamba ngakho. Sicela nabalandeli ukuthi inhlonipho nothando nesupport enkulu mhla ka 12 October basondele ngokuningi abantu bazobona yonke into abazobeyidinga bazoyithola. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu bakithi sinithanda kakhulu ngingakubamba umlomo. Yazi ukuthi insizwa eyiculayo lezi vele ihleli. Okunye nanku yazi ukuthi ngiyabona into le mhlawumbe efuni iyabahlukumeza abantu. Kunabantu abanokubuya ngokuningi uthothi into ayiphunyuka yazi mina ngile problem omama asendlini uyangihlukumeza ngicela sibhale ingoma phezulu kwendaba enjalo or ubani yankoloda ngicela sibhale ingoma phezulu kwendaba enjalo. Bona lani into oyabuyifila ngaphakathi onayo. You understand? So ufuna mina ngiphatha umkhonto wakho ngehlaba kwenye indawo. Ubuyulengisa izandla wena ufuna ngiphatha umkhonto wakho ngegwaza kwenye indawo. Uyayibona leyo nto? Ngiyakuzwa ikhazi kahle abantu mina yimi esengikuzwa abantu abakuzwa. Mina vele most yimi isongwriter yabo ingoma zonke ezibhalwa empathi. Ngelilanga kuyangihlula mina ukucula ingoma ebhalwe ngomunye umuntu yabo so umuntu mayabe yiko phela besiza kuwe bekutshela ukuthi ubani uyangikoloda bhala ingoma so right engakutsho ukuthi abanye vele yathola ukuthi ubuye le ngoma seyibhalile you understand so ukuze ngiconcentrate kule ngoma yakho ngigijime phezulu kwalami sengiqala ukuyilandelela ngisummarize ukuthi lawe faka something etafuleni kanti ingoma lezi esihlala sizizwa vele abantu bekhuluma ngazo ziyazilethwe ngabantu vele mansethi namhlanje yaveli okungenza ngubeke etafuleni kanje ne ukuthi ngihlezi ngiyala ngithi mina ingoma ebhalwe ngomuntu angikwanisa ukuyihlabela but ngiyanazethi umuntu lana ugcine ngathi uselimazekile enhlizweni yakhe lokuxoxa lokwana sikwenza every day asisaxoxe but ngiyabe ngikhuluma into engiyizwa ngaphakathi ukuthi mina ngikhona ukucela ingoma eyibhalwe ngomuntu but mase ngiforced ukuthi ngikwenze ngakwenza umuntu manje sebeke something uadvisor ukuthi umuntu alethe imali bese kutshela
i-context yakutshele ukuthi kahle kahle ufuna ini then wena you compose around there sebenza khona pha angabuyi sebhalile kunje abantu producer awumemeze lapho kama uyabona into enjalo so ukama ukuze simemeze la engomeni la yawuyele isizandla ngoba siyama-advertise bekunomabeli ingoma zerumba kizothi hayi uvumile ugwaza phasi esalethele basuke befonile bathi bemenyezwe yabo akuhambe ne-drink ngoba sesiku-advertise kuze kumele uma kusondela uDisemba umuntu agcina ama-drink impela funa ukumenyezwa lisiyabhadala bafundisela lingibize manje siyamemeza lithi mvumile nawe uyayitshaya ingoma ubaba ngathi selimthunduke kwenye indawo semfuna ukuthi ukhulume enye into baba ya bengisafuna ukuthi nami ngigibele phezulu kwakho Mr Phunyuka laphane indlela engayibeka mina side lami hayi ngokuthi abantu uyababhadalisa ababuye bazoyenza lezi hayi kubhadala vele kumele bebhadala phela this music industry is a business ngomzekeliso ne bathi imbuzi yayo kudla iguma ngithi so into esingayicela ukuthi umuntu uma enomsebenzi akanikeze i-transport okuthile noma kusile i-transport ibalulekile hayi ngokuthi uthi kabhadala but nawe mcabangele lo muntu ukuthi lento ayenzayo useyeka lokho kubalekile nawe ufanele njengami sonibona ukuthi ngizophela amandla labelingithengele seyeka lento bantu yabo manje ukuthi masikhuluma ndoda asifuni ukuthi ugcina usitaka ngcono ukunatha la yikho so kubalekile khona okhana moyo wona abakuthunuka ngaba singakahamba ukuthi maybe sebevusa okunye ofuna uchi hayi ngisuthisekile Phunyuka ufuna ukumphunyuka noma ukholo onye hayi konkwana nje njengoba kade sikhala laphana ukuthi benomnethwe le inkunzi ezincane esibaye ama upcoming artists engazibona selingana nami ngimkhulu vele kulokhu angifuni nje ukuthi ngishaye inja ngifihla umphini ngimkhulu kulokhu nginkosi yabo vele bazohlala behamba ngaphansi kwami ngiphezulu silalele njalo uyabona into yakhona and futhi angeke ukujike phela ukuba upcoming artist ukuba mkhulu ngokwendima yomculo is not about age but it's about umsebenzi osowenzile ebantwini yabo so ngomsebenzi wami ngiphezulu kwabo vele bazohlala bela maybe bengakwenza ngelilanga bedlule la esengikhona kodwa angiboni ukuthi wena ungathi umuntu okukudale esukumile wagijima wona uzitshela ukuthi uzobuya lawe ulandele ngejibana ukuthi uzomthola akwenzeke kufana nokuthi mina ngithi ngiyangena lo Mr Bonze e-trekking ngithi ngiyagijimisana la angeke ngimthole ngoba vele ngimthole egijima lo muntu usefikile la yakhona usephumula mina lokho ngisathe on your marks uyamthanda kakhulu Mr Bonze siyamthanda kakhulu emakhaya nisale kahle